أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. الحمد لله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد صلوات الله وسلامه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، أحييكم بتحية الإسلام على وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى wabarakatuh. Alhamdulillah, muna hapuasin pananglit iwansin pamudjisin kami patatapon natin pagsarang sukol fa Allah subhanahu wa ta'ala hakarona irinay sa kita niyo piaabot amuin harum ini amuin mamuso sin karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nawilo ba magsukol kami haambok maasin kami mudir sin ma'ad moro al-islami biakan Pak Tuan Muhaimin Syakili
muramuran pahawaon pa sin Allah Ta'ala in pangumulan sin siya iban sin hambuok guru sin kami kakasi amo in nagpaon sin programa ini biyanakan Pak Tuan Zakaria Muhammad muramuran tiyong basan sa sin Allah Ta'ala dunya akhirat. Hadalamit to mga mumaas tayo mangod na muhaakam Islam habiaon dumog kita niyo patumtum mani tiyo hahambok guru sin kami hakikita niyo ha screen sin kamo sarota in guru namo kakasi ini siya in nagtutuyo hambok deng ha mga nagtutuyo amo in magpaintol sin mga kamuriran din doon na Ma'had Moro al-Islami. Damikyan siya ray sabi ni inamo in timoto ko Ma'had Moro hadi ko pa siya ini matawag mawa ko na i-introduce kaniyo ipakila kaniyo in hambok guru sin kami in siya ini hambok deng ha mga nagihindo rin doon na Ma'had Moro al-Islami sarota tawakon ko na in hambok guru sin kita niyo min dimil ka to tanyo pangadjian na domini biyanakan pa yung topic maudo niya hadomini amanain fil hasanat was sayiat. Tawakon ko na inambok kurusin kami yan akan Pak Tuan Abdurrahman Abdul Ghani. Falyatafaddal fadilatuhu mashkura. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Namurah-murahan puji ban sanglit Allah Subhanahu wa taala yarin isab kita niyo amuin nagtataud-taud simparkala sa lagu-lagu umangot din namin kalabyanan kahalagaan karayawan madawhat din namin nakakahinangan pardakan sin Allah Subhanahu wa taala katu in kita niyo bena sin hamasa taniw ini nasuwe natug kita niyo magmut-mut imingat simpakaradyaan amuin kakahinang amuin dunahon madawhat taniyo. Den naman amin mga karayawan iban atawakan amin pianglangan katu den mga kangian den amin akamatan yung labiluwa na Allah Subhanahu wa taala nang daki katu tanyo pahinang kita ni marayaw iban piagbanda katu tanyo in mga una mahinang amin hinang himinang kangian nagdihay ni bangka kitaan tanyo in kahalan sin kawayan na nato dihawla sin kita ni labiluwa na den amin pag-aga masing kita niyo habi ini na in pakaradyaan amin jimajatu katu tanyo maaon di mga wala na piag-amuhan atawa kandi na magamin pakaradyaan na adapon in tiap-tiap hangka toreng katu tanim subay tuon magmut-mut amin imingat sin pag-aka mapariyanan wajib in hukuman niya. In den parkara naman kay ibanan laungta yangot sin kay ibanan pangita sin kita niyo amin naglumba-lumba atawakan in pangatun nila in parkala pagdunya biya na sin pag-iskul dunya na yaon ikarayaw kanila. Nawat malengkan bang amo sa diyang mutmutan nila nenyaon labi kangi kanila parihalan bang parkala pagdunya kikit asin kita niyo ingkahalan aun tubtuban niya aun ini aun tungbas niya bang biyarin luparagbus niya diha dunya hakawi sing kita niyo nadapun in Allah Subhanahu wa taala nang dagkatu tanyo pay nang marayaw iban humanib ato kan humalit na mga kangian namasa ini kagitaan sing kita niyo naglamod na in kangian iban sing karayawan na biya na sinhayan amin biya mga pila na biya mga bulan 5 bayaon na itungan ini naginggong in mga ummat muslimin hawla sing kita niyo biya na sin mga pakaradyaan pag-agama namuna in Allah Subhanahu wa taala in biya wajib ka taniyo manuntut ilmu nabang biya bisaraw ta parkala pagtuntut ilmu narikatu tanyo piyaw na tanyo aun piyaw na sing kita niyo amin pangaji pagdunya bang biya kagitan tan maglumba-lumba ni semenat pa duwang nen mahapon niya duwang nen dum niya amin umangot sinamin kahalan aun karewan pagtuntut pangaji dunya nada pun ini suwe unang tan sab aun din ang mga wajib pero kang katu tanyo amin nanuntut
ilmu pag-aagama, pariaran ni pada kang katutan yung, biya namin nakabtangan sinabitan ni Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, talabal ilm faridatun ala kulli muslim. Na ini biya wajib amin na tiap-tiap muslim, wajib na tiap-tiap muslim, piyado na tiap-tiap muslim, amoy manuntut ilmu pag-aagama, pariaran inaagama ini, amo na ni kangkat katutan yung kabuhanan tanyo, den naman diha dunya, labi luwa na dagpakpadlaw akhirat. Iban lagi ni amin di kita na kabuyan dunya yang kita niyo masih halawum kabuyanan simpak agama Islam agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Haparian demikian in pag-agama sing kita na wala sing kita niyo bang mayroong panghatitan niyo nang kita niyo mahalubiluhan na sadya tawakan maaon in pakarajaan wala na pag-amuhi. Bang amin wala na pagingati simpak agama matan. Yan Allah subhanahu wa ta'ala bana parman niya man jaa bil hasanati falahu khairu minha wahum man faza'i yawma idin aminun. Inhati niya maksud, isiw-siw, nagdarasin karayawan. Naawon kanya karayawan tumbas pa kanya sininang niya karayawan. Wahum min faza'i yawma idin aminun. Iban sila neto amuin lapasun, hadlaw mahuli, atawakan lapasun din namin na amuin kabubukaan, amin kahanggawan, hadlaw amin adlaw kiyama. Narihay ni mga palanguan katemangan agama Islam, inibihat pindabus ni amin hinangunta karayawan, na adapon, aun de sab din ang mga kangian tungbas niya. Na tungbas karan nasabutan yung manitiyo, iban damikian tungbas sin mga amin wasayat, din ang mga kangian. Na dihay ni, parman siya sa watala, waman jaa bisayat, pakubbat ujuhum pinnar, hal tajawna illa ma kuntum ta'malun. Mana isiyo makaray sa singkangian na irusdos, iragpak, impamayhuan niya doon na pinaka jahannam. Ang pasila iyanon na sila, pangjok kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hal tajawna illa ma kuntum ta'malun. Na amin iyanon sila sin Allah subhanahu wa ta'ala, pangjok kanila, na malingkan amo na yan, inkiaunan sininang niyo, amin kangian, hinang shirk, sinang sirik dan amin nakawi nila dunya iban sin pagmasyat nila. Nariyato nasabutan nin ayat dua amin maghinang karayawan nakabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sin amin manghinang kangian. Nariyan sa lutar den ayat nasabutin ni papilhaji ayatul karima den ayat ini amin ayat ini sabut mulia amin suwe mang amun ni mangdahi maun pahinang karayawan. Iban sabunat Allah subhanahu wa ta'ala jimanji janjian niya isu-isu himinang kanya, amin janji, amin dua, amin mulia ha mga naghihinang kanya, janjian sin Allah subhanahu wa ta'ala, hay isu-isu himinang sin amin karayawan. Al-awwal, panagnaan, an yajiyahu khairan, ay amin tungbasan siya sin amin karayawan hinang niya. Tungbasan siya sin niya karayawan, amin nadawhat niya hinang niya marayaw padakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban damikian lipatun pa kaniya den pangpo. Wajali kabimudafiatiha ila ashrin hasana. Lipatun pa kaniya maun pakahangpo karayawan. Ila adafil kasira iban sin lipatun pa kaniyang karayawan. Na parman sin Allah subhanahu wa ta'ala suratul An'am ayat hanggatus kanuman manja bil hasana palahu ashru amsalihah. Ay naisisyo maginang karayawan, mangda amin makarahin ang karayawan, na aong kaniya hangpo lipatun karayawan, sininang niya. Nang kano palanguan agama Islam, dinini hambuk din ang mga tumbas ni Allah subhanahu wa ta'ala, ha mga isisyo maginang marayaw. Nang kita niyo, hangkan kita niyo, suwetur din magmutmut maginang karayawan padakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tumbas si karwa, ataw kanamin janji sin Allah subhanahu wa ta'ala, amin ni karwa, walwa'dusani, anna Allah yu'amminhu min al-faza'i al-kubra yaumil qiyamah. Sabi natin Allah subhanahu wa ta'ala, lapasun niya, sajahitraun niya, din namin ang mga salagu-lagu kabubukaan adlaw mahuli, amin adlaw kiyama, salagu-lagu kabubukaan, sintiap-tiap daragpakan singkitan niyo. Lapasun sin Allah subhanahu wa ta'ala, kajahitraan sin Allah subhanahu wa ta'ala, in mga sila amin nagihinang marayaw. Iban mayroon na, amin, la yahjunuhum al-faza'ul al-kabru. Ay makna, mayroon na kahanggawan nila, amin way na hipagkarukaan nila hadlaw yaon. La yahjunuhum al-faja'ul akbar. Ay mana mayroon na amin hikapag
karukaan nila, amin daratungan nila, amin kabubukaan hadlaw kiamat. Nariyan mo palungan agam Islam, inyat to din ang mga tumbas ng amoy ni sisimagi ng marayaw. Den ayat ini, iwan damikyan, aun din ang mga nasabot sa kangian, takay na nasabot ta. Amin tumbas sa mga sila, naginang mangi, bukon marayaw. Amin mga mangi sulang paakama sinallahu subhanahu wa ta'ala. Nahayayat at nasabot ka ina, in mga sila, amuin naginang mangi, amo siya beto irustos atawakan, iragpak impamayuan nila pinaka jahannam. Tumbas sinallahu subhanahu wa ta'ala kanila. Na, in mga ini, suway ito pagalian singgitan niyo, sababin kangian, anisaya, tsari po ilan nar, sababin niya to, amin mga ingkangian, tiranan, amin maun, mangdahi pa, kabinsan na pinaka jahannam. Nangkan na, labi luwa na to, suway ito kita, magmut-muhut, amin wajib ka to sinakama, amin, subay kita ni humali din ang mga kangian. Sabi ng kangian ini, amo ni makabinsa na kato tanyo, ada pun di pahadunya, in kangian mga mahinang tanyo, aon nasa tumbas niya. Nauno pa ba, bangadlaw kiamat na mga palanguan, katay mahuran agam Islam. Magmut-mutub kita niyo, hakahalan sin masa tanyo biyang parihalan, in kahupuan sin kabuyanan sin kita niyo, suwetod tanyo maglumba-lumba, amin himinang marayaw, lumayo din ha, amin hinang mangi. Amin suwetod layuan tanyo, in mga amin kangian ini, sabab, aon din ang mga kakahinan nga to, wala na to kasayuhan, in mga hinang, pangati tanyo marayaw, nariya ini, masilang tanyo, amin na pangadji tanyo harumin, insalaw tala, then amin mga amin karayawan, iwan sin kangian. Nada po ni manusia, wanas ala salasun aksam, iwan ni mga manusia, maun na bahagi patu, katong kabahagi manusia. Inshallah talilayin taning parbahagian si manusia. Ika-isa, ashabul hasana, pakat walaysa lahum sayiat, wa haulai fil jannah. In tumpo ka ng buhok, parbahagian si manusia, amin sila na, amin naginang sa jamarayaw, amin nakaamu hakabayan sinallahu subhanahu wa ta'ala, walaysa lahum sayiat, wayron dun kanila kangian hinang nila, wayron, haulai fil jannah, sila na yung magula-hula, amin suko nila, suluga rida sinallahu subhanahu wa ta'ala. Hay karwa, wa ashabu sayat pakat walaysa lahum hasana wa haulai pinnar. Na ikarwa parbahagan si manusia, amin sila, amin tumpukan nila, amin sila mangi na sadya, kangian na sadya hinang nila, walaysa lahum hasanat, wayron hinang nila karayawan, wa haulai pinnar, nan sila tagsuko nila amin na pinaka jahannam hasusungon, din di pa dunya kana naman nabang di sila makapwa sa parkala ini. Ikatu, wa ashabu sayat wa hasana kisman, ay mana din na mga tumpukan, amin din namin sila maghinang karayawan, iwan maghinang ini kangian, maghinang kangian, iwan sin karayawan, ay mana nabagi sa parwa. Na dua ini, man rajahat hasanatuhu fahaja min ahlil jannah. Nah, isiu-siu mugat in karayawan niya, hatimbangan hadlaw kiamat, apabila magtimbang na sin ibadat, sin amal sin kita niyo, rajahat hasanatuhu fahaja min ahlil jannah. Na apabila mugat in karayawan hinang niya, fahaja min ahli jannah. Na yaun siya na yung tagsuko sin surga sin Allah subhanahu wa ta'ala. In bahagi karwa, man rajahat sayiatuhu haja min ahlin nar. Na isusama min mugat in kangian niya, at timbangan niya hadlo mahuli, haja min ahlin nar. Sila sa tagsuko sinapinaka jahannam. Kabinsanaan kanila, weron na amin hugna simpagsiksa kanila hadlaw kiamat. Asal sinamin tungbas kanila, sinhinang nila mangi. Narihin na palang wana ka Islam, indalit hapan man sinallahu subhanahu wa ta'ala hapagtimbang, hapan man sinallahu subhanahu wa ta'ala suratul mu'minun, ayat umulang gatus 2 hanggang gatus 2 iwan hanggang gatus 4. Paman sakulat mawajinuhu paulay kahumul muplihun. Na isiu-siu mugat intimbangan niya sin karayawan, sin nahinang niya, paulay kahumul muplihun. Sila na ito'y magparuntungan sa lagu-lagu paruntungan, amin na amin tumbas sin hinang nila karayawan, amin na hinang nila di pahadunya. Na inshallah ta'ala mur kita niuri, magpabukat kita ni sinang tanuri pahadunya, magpatawag kita ni sinamal tanyo marayaw.
ini ni damikian amin isisisab waman khaffat mawazinuhu fa ulaika alladzina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Na isisisab amin gumaan intimbangan ni hadlaw kiamat paulaika alladzina khasirun. Sila na siya betun lugi ay magaan wayruun ammal ibarat kulang to din ammal karayawan niya di padunya ang kanapagaw padlo mahuli in sila to magaan intimbangan nila amin na karayawan mukating kangyan paulaika alladzina khasiru anfusahum. Sila neto in sa lugi manusia amin uwian nila jahannam khalidun, tatap na sila halaw niya magulahula amoy tuntungbas kanila. Nalabilo katumbas pa kanila mga biat turagbus, aung pasugpat sinayat, talfahu wujuhahum mannar, wahum piha kalihun. Ay manat, pilin sa humpay pamayuan nila, halaw mapinaka jahanam, sinapinaka jahannam. Inhalaw niya sapsapun pa yung mga hiyad sinsimud nila, Iwan amuyat to intungbas kanila, dahil namin nakakahinang nila, iwan luparagbus nila, hadlaw kiamat nanguliut na in pamayuhan nila sinamin kabinsanan kasiksaan. Narihin pa lang wan agames nam dena sabab sinamin hinang tanyo marayaw iwan nang tanyo mangi subay tut aw nini ubat niya ang nasupay kita ni makahinang marayaw tumtumun sing kita niyo tiap kidyut kahibal sing kita niyo aw niyat to ini nadjajaga katu betang kita ni sinallahu subhanahu wa ta'ala asupay maparihala in karayawan atau kanhinang sing tiap-tiap sing kidyut kahiwal tanyo dia kawit dunya. Parman sinallahu subhanahu wa ta'ala, wa inna alaikum lahafijin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Iwan sa muna to yaon narung kaniyo, amin magparihala kaniyo, magparihala sinamal ibadat niyo. Amin dua mulya manunulat, amin kiraman, amin katibin, dua mulya manulat kaniyo. Amin sulatun nila inununah na hinang niyo, amin kaingatan nila unahin niyo. Sulat nila bang mangi, sulat mangi. Bang marayaw, isulat pa marayaw. Nan sa lauta lamud kita niyo, jagahan niyo, sabab in kita niyo, yari pa ang kabuhi di jagahan niyo, ininang sing kita niyo, supaya makalamud kita niyo. Amin na dapat nasabot niyo ayat kain namin tumbasan kita niyo sinallahu subhanahu wa ta'ala. Amin na awang kasanangan, awang kahayangan, kabuyanan. Di pahadunya ka naman niyo sa Allah ta'ala. Iwan labi lupa namin uyan niyo kakkal, hula. Biya nasin amin parman sin Allah subhanahu wa ta'ala walal akhiratu khairul laka minal ula ya Muhammad wairun na saray hula panagnaan awen na saray hula amon adlaw akhirat hula saray kakkal kasanangan kahayangan alom niya den sinamin hula panagnaan mo amin dunya yan nariyan niya dunya inya to kalawakan tanyo di pa dunya ma insyaallah ta'ala makapaghula-hula kita ni alom suka sin Allah subhanahu wa ta'ala nabiyarin ba isa bantang niya mga palangon na agam Islam bang aw ni sab mahinang tanyo kangian biasa nasabot tayo kain na inayat sin Allah subhanahu wa ta'ala sa tumbas niya mga naginang mangi na di hari pa makaragpak dito aun din na mga labi sa lagu-lagu karayawan hinangon sing kita nyo aun din na mga sa lagu-lagu amin karayawan amo na in hasanatu tauhid padang aksamul hasana amin na sa lagu-lagu tuod amin parbahagian amin karayawan muna amo na in marayo in panahid tanyo marayo panunggal ipala subhanahu wa ta'ala. Amin tunggal tuput Allah subhanahu wa ta'ala ra. Amin pamaratsahin sing kanyo pagtuhanan sing kita ninyo. Aparman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang marayaw impanawid sing kita ninyo. Wairun. Benasin. Imaraw yung pagtagipun tanyo. Naagad tanim parman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'budu. Ay mana. Wa'budu Allah wala tusyriku bishay. Iwan pagtagipun kamu pa Allah subhanahu wa ta'ala. Di nyo dihilan sakuto in Allah subhanahu wa ta'ala dahil nasipat niya mga jat niya dahil nakakawasahan niya na masatan niyo bihaon mataod na magpagawa sin ilmo ini ni ilmo uno naman biasin pagkaruan sin kita niyo ini panawag-tawag na mo mga palangungan makatamon agames na pabuntulon kaning panawid tani paran amo to din itikad sarayo-rayo panawid pa Allah subhanahu wa ta'ala di man jari lamuran tani sin pag uno-uno na amin sakutu pa Allah subhanahu wa ta'ala wala tusyriku bisay iwan wairun sakutu hanta pauno na pa Allah subhanahu wa ta'ala biasin pagkaruan sing kita niyo aun mga ilmu magpagawa bihaon man arafa nafsahu pakat arafa rabbahu na isisukot kaya taneng ginawaran ni kaya taneng pagtuhan niya nabukum bihat no palanguan akam Islam in ilmu sin akam sin Allah subhanahu wa ta'ala manuntut kita no ilmu marayaw aun pangaan tanyo ilmu sarayo-rayo amo natin nakalam sin Allah subhanahu wa ta'ala Qur'anu kalimah mulia amin iban damikyan amin duna nabi tani Muhammadun sallallahu alaihi wasallam amin sunnat iban si mga kakahinang niya
Narito hato kita ni kumanutin mo. Nabi ada si pangaji sa dunya, bang kita ni mangaji dunya, din nan kabayan singitan pangaji course amin ikarayaw ikasan nang katu taniyo, naun ni madawat taniyo. Karayawan. Aun kakitaan sing kita niyo, nadawat taniyo. Aun kaya naman taniyo bihaon na. Na bang parkala pagkakamasuway sa kita niyo, imingat pagkakamasuway ka na naman sing kita niyo. In labi luwa na pagtawhid. Asam parihalang biyaon mataon na manawag tawag kaywanan mga kataymang oran sing kita niyo, naon panawag tawag maun paraan amin manglawon. Na di ini subay tud para yung tanim pagtawhid taniyo, Allah subhanahu wa ta'ala manja bil hasana palahu khairum minha. Na isisiyo amin nakara sininang marayaw pagtawhid na Allah subhanahu wa ta'ala na aun tumbas kaniya sininang niyon sarayaw rew tumbas. Biya namin na kaptangan ni Zainul Abidin, manja bila ilaha illallah. Hisiyusiyum amuin makahinang, amuin magda, sin amuin pagda niya, pangahakan niya, hawair na Tuhan patut pagtagi po na tupot Allah ra, way na duhan tupot Allah subhanahu wa ta'ala. Biyan sinasabutan yung ayat ka na, wa'budullah wala tusyriku bisay, nagtagi po siya pala sunod akatunggal siya subhanahu wa ta'ala, iyon na wala niya dilan sa kutwa. Humuna, parkala, umuna dilan namin kakawasa, pagpangayo, pag-uno na katang pagtagi po na sa ta'ala, inya to inshallah ta'ala, hambok siya din ang mga amuin kaon, ini karayawan niya, manja bil ikhlas, iwan isisu amin magda sinamin kahilas niya, tartanto inya to inshallah ta'ala, madawat niya in karayawan, tumbas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Na mga palanguhan na agam Islam, diha ini, amo to isab, amin, in pagtawid ini, amo to muna hunta sumuno na amin al-qismusani ba'da hasanatu tauhid sumuno siya amin parbahagian ikarwa puas din amin pagtauhid marayaw al-hasanatu maprudat biasin mga amin karayawan amin mga piyado katu taniyo diak sin Allah subhanahu wa ta'ala katu taniyo biasin salatul khams biasin amin sambahayang 5 waktu magsambayang ni waktu niya amin nahaaturan niya hinang niya in uno narunaon na paragbus si Nabi Muhammad SAW pagsambayang biya namin mga kaptangan si Nabi SAW sallu kama ra'aytumuni usalli pagsambayang kamo biya sin saka ula nakita niyo mindu paragbus in pagsambayang rito kita niyo bukod din na mga ginis-ginisan na kumawa kita niyo panghindo diya pagsambayang na masayang bihawon aon na sa magsambayang sin kawayan nila amin hinangon nila din na in kawayan nila iban damit yan ikaruan na wajakat agan sinami magtukbal sinami jakat sin pangalta nila iwan wasaum Ramadan iwan sin magpuasa sin bulan Ramadan aw nini atulan niya pagpuasa nabang kakitaan taniyo yani marain sa magdaratong bulan puasa insyaallah taala makaramkabot kita niyo suway to din ni nakaamu aw aturan na hinangon sin kita ng mga parkana sa buti ni wajib baitil haram at niya matukitan mamisita pa baitil haram ay sisiyo man istata ilay sabila isisu makakaus kaniya den pangalta niya labi-labihan iwan sin pamaranan niya na iwan damikyan aun de sabde ni wajib de sabi nangon sin kita niyo labi luwa na masay ni biha makaanakan ini patumtum den makaanakan sin kami iwan na sin kaanakan sin mga kamusliman hamasatan ni bihaon wajib damikan lamud di kabirul walidain amin magbakti harwa maas masa ini kagitaan sing kita niyo kaanakan sing kita niyo na way na itungan nang kanini mga kaanakan subay to din mga kaanakan sing kita niyo patuntun nato ilmu asupaya mengat magtuhan haparihalan in masa ini bihaon amo na ni jimajato sangi na pakaradyan labi luwa na din ang mga parkada nila pagdunya pagisko nila subay to paunahon in pag-akama ampa sila maun papagisko dunya iwan damikyan den ang mga kawajiban kato pahinangon nasabutan sambayang puasa wasilatul arham iwan sumugpat sim pagkasilasa masay ni behaon way na itungan hi imam hi nakura hi magkampong hi magtaymangud di na mengat sumugpat sim pagkasilasa iwan damit yan wa ikramu daib iwan amin bisita mo mulya mo mga bisita mo uno na namasay ni bihaon aun na mga kakakilahan sing kita niyo jimajato na imbukon marayaw amo pa magsugpat pagkasilasa ngana ni san magsasambahay magpupuasa na kapag naikhaji magjazakat sumaga hindi mengat sumugpat kasilasa iban dami kan di mengat manghulmat simbisita nila na uno pa baha aun pangdaybay sing kita niyo amindaran
aon yari mga pangdagbay sing kita niyo wajari ila gayri jalik iban sin mga magmulyahon tanim pangdagbay sing kita niyo dunaon na Muslim atawakan bukon sababin sila aon ini kapatot nila katut taniyo iban damikian ila gayri jalik iban damikian haduay na kaiwanan hadamikian niya in hinangunta in ununa padakan sin Allah subhanahu wa ta'ala ma'amarallahu bihi wa rasulihi iban hinangunta ni una dia katu sin Allah subhanahu wa ta'ala iban rasulnya iban day na mga amin masabot ta amin day na mga kakahinang amin hasanatul mustahabba ay manabi mga sunna sambahayang ini hinangunta ni may ng ibadat pagpajukup ato kan pagganap sin amin amal ibadat tani mga amin padu sambahayang ito magsunnat din ang mga ini day na adlaw niya kabliatan ba'diatan iban sunnat kaibanan iban sin mga parum niya so ito pagmutmutan in ito tangkausan singkitan niyo nanya to mga nasabutan niyo ito nga niya to matarang katutan niyo nahinangtan niyo in mga yatto kaso nga parialaon tan niyo in mga karyawan nasabot yatto sab aun tungbas niya labi to din dayaw niya mangi isab disway sab ingatun tan niyo unin mangi sa mamasay ni ben sinagi maglamod na imangi iban si marayaw maglamod na imangi iban si marayaw in yatto itungan long niya na may tapalumang marayo resab na hingatuntan niyo in mga dinamin ang mga kangian parbahagian ni sab wasayati aksam iba namin mga kangian parbahagian niya na in sangingi dihay ni wa jamu aksamu sayatu syirk ay man amin lawan sin amin panunggali pa Allah subhanahu wa ta'ala pagsakuto amin pagsirik pa Allah subhanahu wa ta'ala wakad kala ba'du mufassirin fi hajil aya iban din ang masabon natin na pamung sin mga kaul sin mga kaibanan mufassirin fi hajil ayat ini nabi asin ayat ini suratun naml ayat kasyaman wa man jaa bisayat pakubbat wujuhum pinnar nah iban isisiu amin nakara sininang kangian na idusdos isampak atau akan idagpak impamahyuan niya doon ha pinaka jahannam amin tuntumbas ini ng mangi nang kani mga mangi amin pagsirik pa Allah subhanahu wa ta'ala sayatu syirik in kangian sin pagsirik amo na in pagtawagon den amin ha parman sin Allah subhanahu wa ta'ala amin mabatbatan sa Allah ta'ala in kalagwan kangian sin pagsirik ay ni in kuan niya Suratul Maidah ayat kapituan tag 2 innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihi jannah wa ma'wahu nar sabon na ito isisyo na kapag sakuto pa Allah subhanahu wa ta'ala mga denajat niya, denasipat niya, yung singkaibanan niya, pa Allah subhanahu wa ta'ala, pakad haramallahu alaihi jannah. Nasabon na ito, hiharam na kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala insuka. Iban amo na yung pag-ulian niya, intagsuko niya amo na pinaka jahannam. Sabi in sa lagu-lagong pagsirik ini insubahalian sing kita masatan yung bihaon. Wayron na di na kita ni magmahiparkala ini. Sabi in sirik, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Sabi natin Allah subhanahu wa ta'ala la yaghfiru di niya ampunun in sisiyo nakapagsakutukan niya. Wa yaghfiru ma duna dzalik iban ampunun niya pa amin una duwa ing den hayat to demikian sinya to pagsirik. Liman yasha ay sisiyo kabayaan niya. Nang kan mapalanggungan agama Islam. Ining kita niyo magalitud kita niyo kahalantan niyo. Biasa namin pagsirik ini amin sa lagu-lagu tud parusan wala na to kesayuhan na masa ini ang kana to suwe kita ni imingat manuntut kita ni ilmu bukon sa jamin mo pagdunya na sa jaluk tan mga palangwan na agama Islam magmutmut kita ni imingat aparialan in waktu tani mahu peradunya ining kita niyo maguwi ra pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala bang matanong pag-iman sing kita niyo aun adlaw akhirat naswe parayon tan yung kahalan sing kita niyo mga palangwan na agama Islam sabab dahil namin ini kabtangan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam wa an Ibn Mas'ud radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man mata wa huwa yad'u min dunillah niddan dakhalan nar rawahu Bukhari isisu mapatay iban insiya amin nagtagipon duwing na Allah subhanahu wa ta'ala amin pagtuhanan niya duwing na Allah subhanahu wa ta'ala dakhalan nar makasud siya papinaka janang siksa ametun tatap siya halaw mapabila nawapat siya amin nagtagipon siya duwing din Allah subhanahu wa ta'ala magtagipon uno-uno na then naman na pag ibarat amin mga pagdua uno na mga yupadukain niya sabab
Inshallah ta'ala, pang kita nagsasambahan, tuntumin sing kita niyo. Dahil na parkala pagsambayang sadya. Biawat batta niyo daran. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Tupot iko ra pagtagipunan namo ya Allah. Iko ra pagtutuhanan namo. Iko ra pagungsuran namo sin pakaradyan namo adu kawian namo dunya. Dag sambil de namin adunya ni amin una pada kamu hinangon namo. Iwan tupot kay mo rin pagpangayuan namo. Bihat turapos niya palang wana kami. Adlaw-adlaw na hinang singitan ng sambayang ini 5 waktu. Sabab sabun na tuod in pagsakutin ni sa lagu-lagu padusahan. Anna syirka ajamu junub. Sabun na tuod in pagsakutin ni magdi palasunod ta'ala mo ni sa lagu-lagu padusahan. Lianna Allah ta'ala akbaranahu la yaghfiru liman lam yatub. Liman lam yatub minhu. Ay makna sabun na tuod in pagsirik. Inna syirka ajamu junub. Lianna Allah ta'ala akbaranahu la yaghfiru liman lam yatub minhu. Man sabun na to pagsakuto pa Allah subhanahu wa ta'ala sa lagu padusahan sabun na Allah subhanahu wa ta'ala akbaran anin namayta to siya di niya ampuno ni siyo amin wala nakapagtawat kanya nang kana palang kuan aga masa ini suwe kita magmutunta magtawat mga pabila kita nakaranggal sara sin Allah subhanahu wa ta'ala haparihalan sabun na Allah subhanahu wa ta'ala haramun niya katu anna Allah haram al-jannah haramun niya katu insulka niya papayla kita nimiyatay amin ala musyrik amin ay nakapagsakuto kita pa Allah subhanahu wa ta'ala nasabab sukuan tanyo hinangan kita siya Allah subhanahu wa ta'ala waja'alan nar ma'wahu wa masirahu khalidan piha ay manang kita hinangan kita siya Allah subhanahu wa ta'ala man kita nakapagsirik kanya man kita nakapagsakuto uy an tanyo amo na yung sangi ni uy an tap doon alam namin kabinsan na pinakajannam na ito palang naa kami sa mahalian sing kita niyo sa lagu-lagu amin dusa pagsirik pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iwan damik yan, din na mga kakahinang desab, lamud siya din na mga hinang kangian, ay mana altismus sani, din namin parbahagian ikarwa, amin parbahagian sing kangian, amin al-kupur, magkupur, naribihaw na bistahan taon na ba ini, mataod na. Nain al-kupur, in pagkupur na bagi siya parwa. Al-kupru asliyo, iban al-kupru ridda. Ay mana kupur asliya. Amin, wayroon pagkakamarong kanya. Dayroon, amin asliya niya sa wayroon tuon. Nain ikarwa niya, amin kupru ridda ini. Dahil amin, walladhi kana sahibuhu ala din al-islam, thumma kharaja minhu birtikabu nakdin min nawakidul islam. Narihin yung palang mga akam na makatay, manghuran, halian tanyo, sabiha, una masa tanyo, matawag na nakapagkupur bang kagitaan sing kita nyo. Nakapagkupur, parkala ini, masabutan niya sa Allah Ta'ala. Siya na lang niya, aming kiaunan niya, kakaroon niya doon na pag-akam, on pag-akam niya, kakaroon niya na akam Islam, ba't mampaisab siya, gumawa, din ka-Islam, pasasin amin, birtikabu, nakdin, amin himinam siya, amin ikalarak, din amin makalarak sing ka-Islam niya. Iwan amin hambuk, biasin, kaan yastahji bidin au birasul ay manabi mga baba-babaun niya uju-ujuun niya in pag-aakaman niya bi amin yung paglamuan niya bi sa pag-ujujuan ni pag-aakaman ujujuan ni pag-aakaman iban sin rasul niya nauno ba tumpukan masay ni bi ang ujuju para rasul bang panami mo sa salam uno ba ini amo ni parkala sa lagu-lagu bi sinina ang pagkakitaan de pagkaruan sing kita ninyo supaya kita na mapantok bihang palangan agam sa pag-akam supaya kita na makalayo din ng mga parkala ini iwan damik yan wayasubba ad-din din aw rasul ay mana amin ujujun niya in pag-akama niya akama isang ujujun niya iwan sindas atau akan rasul sa salam iwan damik yan diha ini aun na in lamud niya ri amin mga amin al-kupru ridda ini lamud in mga silay siyo amin aw yata'allama asyir amin mga imingat sila sin pagsihir sihir ini ay mga magic uno na mga pag kita ini sihir aw yuallimahu atawa kani pangindo niya in pag-ilmo niya sihir ini ay pagkita yan mga amin horoscope long simbahasa ini makita mga goodless bihan makita mga pabituon lamud ini na uno ba ini amo na lamud makalarak na wakidul Islam malarak in pag-anga maruin katutan yung mga pabilaw ni nang singgitan niyo iwan damikan aw yaddai ilmal gaib amin sila manawag-tawag amin pa ilmu gaib kaya ngatan nila na ini bang ini pangadyan taning Quran sin Allah subhanahu wa ta'ala kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala kaya ngatan tanino sa aun din ang mga ini ilmu gaib nung kaya ngatan ay nakuno na magtuntut ilmu yan sab kaya ngatan mamaralong na ilmu ina miningatun tanyo aun na lang na ilmu kaya ngatan na kuno siya mapatay
Aun nanong na ilmu, kaya tanong nyo matukonsum. Na ini mga palangong kakupuran dakula ini. Kakupuran dakula, parihalan, la tadin nafsum bi ay ardin samut. Iwan, wehiro makaingat, hambuk, kita na hambuk manyaway ni, hambuk, manu siya wehiro makahati, makaingat, sin haun mo siya mawapat, haun mo siya kakuwehron, betang kita ni sinallahu subhanahu wa ta'ala. Kaya betang kita ni sinallahu subhanahu wa ta'ala. Makita naman nung pa-Quran, na makamati kita ni insyaallah ta'ala, kanang Quran ini may nang siniubat, mga bat iman. Insyaallah ta'ala, mangdumong kita, mangadji kita ni Quran, supaya kaya tantin kakainang tanyo, din ang mga pagkaraja na sabutan niya ito. Iwan damik yan na din ang mga parbagyan, amoy sin sangingi, parbagyan sin mga mangi, amoy na in asayat puso, ay mana din ang mga aming kapasikan, kangian sin kapasikan, mga puso, kapasikan. Amun be mga magliulakad, liulakad sa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa al-ma'asi allati duna syirk wal kufri wa jalika bi fi'li syai'in min kaba'ir junub. Siban siya namin mga masyat, amin wayrun dun na pagsirik niya sa inyong masyat hinang niya. Wal kufri, iban pagkupri, ang dami kanya namin hinang din ang mga uno na amin din ang mga rusarakula. Yung mga masyat ini, nahiyariri kimakarok di kakainang sin mga katay manguran atawa kan nagugulan muslim wala simpitan niyo beasin makadina magdina ini wasarika na mga korupsyon piang langan sinaaga may sa magkurap na eri ka kita antan niyo insyaallah ta ini baon ini mga ubat niya apabila kita nakalanggal ini even damit ka namin wayashurbi muskarat even sila mag-inom amin makahilo even sin mga mag-drugs ini piang langan sinaaga ma nang kan kita niyo manawag tawag sab kami din ang mga sila amin nagkaput balis pamarinta na mainang taning pag-aakamata niyo chance taning sabdihin ni matod na kato taning naging nga parinta na mangin kaywanan long niya na yung manglanga milong ni makagaus na yung manglanga paling kuhan agam is na bangkobari man na palos mo ta'ala di mahinang yung mga pagkaradyaan ini bang kita matan bari iman na mamaradya palos mo ta'ala padamoli amin ang tungbas mangi hainang mangi kabinsanaan ang tungbas mareho hainang mareho adlo mahuli di padunya ka naman ta betang kita ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yu'minu billahi wal yawmil akhir isi mamaratya katunggal sin Allah subhanahu wa ta'ala iwan padlo mahuli wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Iwan mangda ko painang marayaw manglang kamu sinang mungkir. Masa ini bihaun nawaliskat na mangdaak na painang mungkir nang lang na sinang karayawan. Kagitan tani sabuton tani sa Allah ta'ala pagkaradyan niya. Iwan damikian den ang mga rusa rakula do sa kaiwanan amin kamataran mga rusa, den hapwas sinasabot ito. Aun pa. Amin lang na pagtawag giba. Tinamang limot. Iwan sin namima. Magdabi sa ramangi. Wasada tujur. Magsaksi sin puting. Wa aklo riba. Magkaon sinamin usaha ganda riba. Ganda riba. Doon na limasin, ang pusin, basta ganda riba. Inya to, den ang mga rusa do sa malago na hinang. Waklul malil yatim iwan kumaon sina mga pangalta sin mga anak yatim. Nah, diha ini iwan damikian amin wa ukukul walidain. Sabi ng ukukul walidain nasabot siya akbaru kabair isyraku billah ukukul walidain. Nah, kita tanya sa lagu-lagu dosa magsakit pa sa taala iwan simono amin wa ukukul walidain umato romaas. Umato romaas unwa makanakan bihaun aun na magpangato magpanambong may bidda. Wakullahu maupin na iban ay kung magkaptangan atau akan mag-action saja action atau akan words bang pangaji mga parkala pangaji dunya yan long nila is ini action speak louder than words nah nag-action saja kau na isip kalak kong parkala itu di manjari iban kangi andu sarakula wakati atur rahim amin mamugtu isim pagkasilasa yari majatu katu taning parkala mga palanggungan na agamis na nang kanariya ini inubat sin kita niyo aun dan mga parkala sa pudyato ubat niya ubat sin mga uno-uno na sin mga nahinang kangian sabab din ang mga katutan niyo inutungtumuntan niyo lamut siya ng mga mangi apagkupur pangupur kawasara sin Allah subhanahu wa ta'ala sabab insalag ulago sa ngi biya na sinasabot na yung kangian betang kita ni sin Allah subhanahu wa ta'ala wa mayakpur billah pakad habita amaluhu wa huwa fil akhirah minal khasirin. Isiyo magkupur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pakad habita amaluhu wa huwa fil akhirah minal khasirin. Dan malarak na
in amal ibadat, na mapapas na in amal ibadat niya, siya na yung salugi-lugi, dumatong hadarat siya Allah subhanahu wa ta'ala. Magpupul, na uno ba, pangasubo, masatan yun biyaw. Nauna ba nagpupul, na mataod na, mga kataymon agama Islam. Mahalit kita niyo, ining kita niyo, biya na sinagay na sabot takain na tagakawasa, suwe kita niyo may pag-agama, sa chance taniyo magpasampay, manawag tawag pag-agama, pariya na masatan yun biyaon. Intum tumun taniyo, iapabila inang yung sa sanang dak, mahinang taniyo, naagad taniyo, wati Allah, wati Rasul. Nah, in Rasul Salam, nagdakato taniyo, man ra'a mungkaran, paliugay rubyadihi. Painlam isati, pabilisanihi. Painlam isati, pabikalbi, wajalik adapul iman. Isusu makakita kami ng mungkin. Langan niyo, pindahin niyo, langan niyo sinlima niyo. Bukan sa plangong pugpugong di, abito mo yan, beta mo yan, mangihin yan, bukan niya marayaw. Kung ano mo, tayo mo rin doon siya, hauno mo, hindi mamo. Masa niya magpasad na, bebe niyo na. Alos mo tayo tumuwas kanila. Nabukong biyato ko naman, kami Islam. Sab, diya kita niyo, bangon pagparatyata niyo, mangdak ko pa ng marayaw, manglangka mo sinang mungkin. Lumang kita niyo, di magawas mo sin. Lima mo, simod mo. Na, simod. Simod, mamisara kita niyo, magpasampay sin namin. Kawayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iwan bait antan yung uno siya nitong basin niya ng mangi. Yari pa doon niya, bangon na mangi. Aon na salkuan niya. Na, manglang kita niyo. Na, aon isap kayo man, anlong nga. Ay, nakita niyo manglang, di makakaus. Simod ko, ay na, tambo na, nasipir na. Inlima ko, nakipusasan na. Pangatayan na ko man, nadami kayong bihat, to pangatayan. Mga palangan na kami siyang patay manguran, magpasampay. Inya, to amon, ami kanya to simbihat, to amon ito salam malam mapag-iman. Malamma, bukong makusog. Nabida to ni makusog iban si malamma, tumtumon sing kita niyo. Nari ini, sabutong tabi pagkupulat ko. Ini pasampay ko ang mga kakampungan ko. Uno ba, wala hawa na kapagkupul, yung mga sila, pagkakitaan tayo mga tugpakupul ini. Ang kanasin ni umat muslimin masa ini, di na pasalang pagdakwa, di na pasalang pagpasampay ini, problem dakula. Bangdi kita magpasampay sa kasabunalan, natanto, nitong bas na isa. Bang bat-batun tayo na ayat ini, daran siya ni pagkurungan sing kita niyo, maupo-upo ra. Para man sin Allah subhanahu wa ta'ala, kita magpasampay sing kasabunalan, lamod kita din naman kalulian. Lamod din naman kangian. Para man sin Allah subhanahu wa ta'ala, wal asr innal insana lafikus illa allazina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Siapa na sinalos mo nakatan waktu, nakatan masa. Lugi ni manusia, lamod kita, waliyujubillah. Lugi ni manusia, pagmalengkan, illa allazina amanu, amin sila na mamaratjaya. Walau tertunggal sila sa ta'ala, nagsakuto, wala nagsik pala subhanahu wa ta'ala. Iwan sila nag-amal sali, nag-amal ibarat, sampahay ang puasa, nagjakat, iwan nagparay pangadatan. Amal sali. Iwan sila amin nagwasyat sing kasabunalan. Iwan sila nagwasyat sing pagsabar. Biya, masa ini, aun di sabar nagwasyat sing kaputingan. Mangdahi pagkaputingan. Besin waktu bila lima bayaun, nasuwi kita di pambati laul. Betantan sa aming kasabunalan, sa padakan ito sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hinang nila uno. Hinang nila. Na, magkugkuya, marayo rin sa kuno. Na marayo saan? Magkaon, magdilikuan, ununay karihil, karayo, kasanang. So, nasa inang unta niyo aming kabayan sin Allah. Biasin mga lima bayaon, ayaw kita magbati laul, mamaytay. Aming magpasampay, sin kasabunalan. Ini dahil nakaptangan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, perkala ini. Magmaap, insangi ni nahinang pakarajan betang kita ni Rasul. Tiap-tiap ang mga utba niya, ano ni mga utbat niya? Wa syarrul umur muhdatsatuha. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dalalah, wa kullu dalalatin finnar. Yari, sabat ba nito? Meta sabi, yari na isabi ni ayaw tuan. Sakit sa lagu-lagu jima jatuh bihaun, MERS-CoV pagbalik-balikan. HIV pagbalik-balikan. Ini ni pag-agama, parang mga nakakamis lang. Ayaw man dyan, so ito puna yung pag-iman sing kita niyo. Kasi yung mga hinang ini, suway langon taniyo. Kasulan naman ka makapakubulan. Ibang kopya na resa, ibang gamis na isa, mga Hindu atau patay. Puno ini. Ay, mga panahon agamis lang. Mga suwa ko. Dahil na mga muna-muna sila lang niya, ahlulin. Pangajit doon niya, sulong ta ko. Uno ba?
Sumambong intaw patalo pakubulan. Di. Minsan yung pagliwo yun. Pakulim mo sin mga ilok niya. Di sa kagilukan. Naon dalil tuan. Suratul Fatir. Basang tanim. Piyang mo paman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang hindi siya magsibuin mga musyrik iban si mga bariman. Piyang mo paman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biara sa mga tao patay iban sin buhay. Balik-balik tayo ni. Sabi ni sakit sa ini. Bangin ni sakit sa ini. So ini iigdan yung sakit na pag-akamay. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wama yastawil ahya walal amwat. Iban di magsibuin mga buhi, iban si mga miyamatay. Di magsibuin mga sila sirik, musyrik, iban si mga bariman. Di manda ka ito. Mga musyrik, pagtuhanan ni manusia. Sambil mga tamungon, barakat kuno. Sambil taingan niya, barakat. Sambil bulu niya, barakat. Allahu Akbar. Nalawang sa ini. Nain kita ni bariman. Dito halos mo talaga kumakita ni barakat, kakakainam sing kita ni. Iban damit yan. Di magsibutod. Yari tanto. Sumpatin amin na ayat ito. Wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Ya Muhammad, di na ko makaparungog. Amin ni Yesus na along pakulan yan. Ya Muhammad, di na kau makapanghindo, makahidayat. Di. Hataw mga nagsisirik. Di. Nakaturi. Hinduan to, ninto patay. Maging gungkaw. Matay. Pikiran mo bihan pangulang mong kumakakan. Allahu Akbar. Amo ito hinang bago pag-agama. Sanging hinang. Nalumamay sa kita. Napangita tayo sa mga nagkukupya resab. Nanunay marayaw resab. Oo, marayaw sa. Sabi ko na amo. Pangatod mo marayaw. Naangkan na. Inala subhanahu wa ta'ala. Nagbeta ka ito tanim. Sininang mga ini. Hinang ini. Hinang ini. Kangian na pag-akama. Isang dumang pa-akama. Gusto na marayo resa. Mapangita mo. Apamanjuy na lahusum. Amalihi parahu hasana. Paraahu hasana. Pa inna Allah yudillu mayasya. Wa yahdi mayasya. Paano man siya na ta'ala suratul Fatir ini. Uno. Ini sisuna amuin ka kita amin pialingkat sin satan. Pialingkat sinawa nafsu niya. Ininang niya. Pangatog niya, marayaw, ininang niya. Pangatog niya ito, marayaw, ininang niya. Nakita sa makad-makad kita. Nahalibay siya na sa ta'ala. Kung inisisyo namin na palingkat sinsaytan, iban sinawanap siya, inang niya. Pangita niya marayaw. Marayaw, tiko ba't yung hinang niya resa. Painallah sabon natin na sa ta'ala. Nari, bang dalil mo ini, basta mo, painallah yudil lumayasa. Sabon natin na sa ta'ala, lawang mo nisisyo kabayaan niya. Natumtumay na sa ta'ala, mga nyaya, di. Bukod niya sipat siya na sa ta'ala mga nyaya. Di mang lawang niya sa ta'ala. Sa lawangon niya, isisyo magpalawang. Dulan niya paglawang niya. Di ba damikian, inalo sa ta'ala hidayatan niya, sabi isisyo kabayaan niya, hidayatan niya. Isisyo magpahidayat. Nabang ko pa bilang, kapahidayatan na kahidayatan siya sa ta'ala, sa law ta'ala, kita ni kahidayatan siya Allah. Nang ka naman na, huwag tawag sa kita sa kahidayatan ni mga yaong. Masi-masi, bang kita matumakakad. Pinangon, nawat-wat sa kita, namangbihat to naman ang ibadat niya to. Ayun ako makamalibar, tayo, nabat hinduan na ko, alam pakubulan, hinduan na ko. So, isap sa karang doon, nang dungo. Wisam nakasambong na ho, ay ko tumasusa, muusa. Ayun, hinduan, okay, nakituntuman ko na sa. Weron isa. Naamon ini mapulungan. Kami mga hinang ini, ay kita nyo maguwat-wat na sadya. So, kita nyo may pag-akama. Kita nyo na, maghinang sinamin, padakan sinalaw sa ta'ala, bukong namin mga silat. Iban damit yan. In Allah subhanahu wa ta'ala. Kalagihan sin kita niyo apabila aon kangian na hinang. Nampaweron siya ini. Iban siya perfect katutan niyo. Aon di, magpilosopo pa mga sunaw. Nampun ng dosa mo. Isa lang ta, lampun ng sinawla. Diyan nasab kayo ng singkitan niyo. Bagita makarusa. Ikaw sa pangadya, ganun na kami ang sin pangadya, pangadya yun, tanay po siya sin pangadya, so pangadyan tanyo. Kasi bakit na makabatok mo pagkaamuhan. Nagaroon tan perfect dekato sa kaptangan sin rasul ini. Kaptangan sin yung nga tanay mo sa salam ini. Na kita nagkasawi nang tanyo. Lamod kita niyo insyaallah taala. Sarayo-rayo kita niyo. Kullu bani Adam khata wa khairu khatain at-tawwabun. Ingkatan anak apu Adam magkasa. Iwanin sarayo magkasa,
magkasa rin kayo, magkasakitan, sana magkasa. Magtawat, sautan tayo. Alam sautan na baita. Isun tiyawag, nabang kita bariman, nasulita magtawat darang. Tiyawag siya na sautan. Isiyo. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha. Ayat dukain, wa tubu ila Allahi jami'an. Ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Iban pagtawbat kamu para subhanahu wa ta'ala jami'an, katan kamu. O kamu mga namamaratjaya. Kaya mana, amin namamaratjaya, alam din insyaAllah ta'ala, lamod kita nyo. Pag kita nagtatawbat, doon ka nadlaw, lamod kita nyo. Bari man kita insyaAllah. Hasupaya kamu magparuntungan. Amo itintong basta. May tamang parkala, pagdunya, Diyos pusta niya. Sinang natugtuban niya, kakitaan siyang kita niya. So, ito kaya magmutmut, parang mga nakakamisya. Yari na, makarok nin. In paghinam sing kangian. Ang pwede kita niyo bangin ng parkala, kangian, diak kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Una, ang parman niya. Diak kita niyo, wajib hukuman niya. Wa ta'awan wal birri wa taqwa. Iwan pagtawang kamuhay ng marayaw. Marayaw, kapan sinasutaran na parabos sinabi na niyo sa salam. Amin hinang kapag mabuka pa Allah. Biyang biyakway na. Di namin at mabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ininang ninyo. Sulang nagkupo na pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nagkupo na kitab sinalo subhanahu wa ta'ala. Kalam sinalo subhanahu wa ta'ala. Kurang kalima mulia. Kalam sinalo subhanahu wa ta'ala. Nangupo na pa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di nakakaroon ng kaptangan sin Rasul. Problem di matukatutan. Pagparkala pagdunya, kumaon sadya kita ni pagkaon, may kita ni magpinig, inyaon bukog, inyaon unod, di kwerong kumonton bukog, piyon niya rihan, sa makamulakan niya. Nauno ba isang pag-akam, siyod kita niyo isa, pinian kita ni sinalo sumatami ng untan yung karayawang katutan niyo. Di ini, parang sinalo sumatala, ini bang di kita magkapagtahuan. Sininang ini. Apala yatubuna ilallahi, wa yastagpirunahu, wallahu gapurur rahim. Uno, di pa ka sila makatali. Siya na magtawad sila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Magtawad kita nyo. Kita nyo salam. Makatali na kita nyo. Ilallahi, wastagpirunahu. Iwan mga kampo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi natin Allah subhanahu wa ta'ala, bayang ampunon, bayang kasihon. Mga kita ng kampo ng parusahan niya kita. Igantan nyo na ini. Mangdak na kita ni patawuhi asal. Bukong tao patay na akong tanin. Pay na, di na makarungo. Pamanta, bimuslim ng pilkura mga. Di na. Namunihinang, igantan mo palang mga agamis, igantan nyo. Bukong nini ay mangdara, mga palang mga agamis. Magmut-mut na kita nyo asal. Amin, himinang kita nyo, di na pagtawat sing kita. Aw nisab, nagtawat, miig sadya simima sadya, magalihal. Nanya tubukon, aun to din ni aturan, surutut tawba, ay mana aun surut sing pagtawat. Kaisa, surut niya, pahinang ukatu. An yukli'a anil masya, ay mana lumayo ko, mabot, bugtun mo yung masya inang masyat, miko rin pag ginang masyat yan. Pawi ko, miko inang masyat yan. Ikarwa, anyan da maala fi'liha, ay mana, kaastulan mo, karukalan mo na yung himinang ko magbalikin. Pagsusunan mo yung inang yaon, di natul. Di natul. Bang maglinggo ko bihan, ikangiwod, linggo-linggo mo siniliog, maayaw na di na, bihat rin na po. Di natul ko, di mo na maray kayo mo ginang magbalik. Aw natul susun. Iwan, anya di ma, ala an la yauda ilaiha abada. An ya'jima ala an la yauda ilaiha abada. Iban pangitikan mo to ang pangatayam mo. Amin dunaw di na to balik mo yan ang yon. Di na. Tawat. Amay totoo. Yatin surut niya. Pa inna pa kada ahada salasa lam tasiha tauba. Na sabunatod apabila natanak inambok den ato ini, naig natanak inambok den ato ini, lam tasiha tauba. Di masaing pagtaubat. Supaya mamatan siya min pagtaubat. Uno pa ito tinangon singitan niyo. Na masumul kita maripa. Amuin amal sali, amuin ini makaig. Bisa nasabutan ng mga sambahayang, amal sali ang buhok. Betang kita ni Allah subhanahu wa ta'ala. Innal hasana yujhibna syai'a. Sabon na ito din ng marayaw pag sambahayang. Labi luwa ng sambahayang. Makaig, makapapasisin hinang kangian hinang dosa. Makaig. Doon kita ni Allah ta'ala. Naon siya ni mga subo, mga kaibanan.
Lang na, bering kayo at mutuan, na tayo may sambahayang mo, awon to, ansay mo ron, isang mo. Anong Quran? Mugay kita pa Quran. Ang ka na mahal kasing Quran, so yatin tanyo. Bering ka tayo sa mga insalor, matay may sambahayang tanyo. Sa alos mo tayo nagbaytay, buko ni siyo. In alos mo tayo nagpapanya din na mayta, nagkalamin buko ni siyo. Inna salata tanha anil pasya wal mungkar. Sabon na ito sambahin na makapakang hinang yung masyat. Iwan hinang mungkir. Masyat, hinang masyat na nasabutan yung kain na. Iwan, pagtawatan na ito mga masyat ito. Nah, mungkir, ang sulang pagkabayan sinalas mo ito. Mungkir, hindi kabayan niya. Pagkukur, pag munapik, pagkapasikan niya. Nah, ang marsali kita ni subay. Maginam, nampay manusia, sabon na ito rin manusia, piyapan jadi roon, nakawi niya. Amuin mag-ammal. Maghinam. Bihajil hayat. Liyamal. Ay maana doon nakawi niya amin. Pahinang siya ammal ibadah. Nah, diakitan si Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquhu wa basyiril mu'minin. Yan ang suratul Baqarah. Nah, iyan, paano siya subhanahu wa ta'ala, iwan, pagpaon na kamu. Pagpaon na kamu sinamin hinang haginawa ng pagpaon kamu haginawaran hinang marayaw. Doon haginawaran niyo. Aminuno, hinang marayaw. Nasabot tayo ng mamarayaw kain na. Iwan maaon yung pagmabuka. Pagmabuka. Allah subhanahu wa ta'ala. Naingatan niyo. Sabon na tuod ikapagbak niyo ra siya. Allah subhanahu wa ta'ala. Pagbaktan niyo ra. Na ya Muhammad, wabashiril mu'minin. Ya Muhammad, pakuyakan ng mga bariman. Baitay na sing kakuyakan. Hindi pa kita kumuyak, di kita li. Salo talamod kita. Ikan tanyo ito, mga sabot, mga hinang masi at kangian. Hinang pagkupot. Ikan na inyong tinod. Intawat na ini, suway lumayo ko, ikan mo, bugtong mo nito ninangat ito. Nasabutan niya amin surot at tao ba. Na. Inambok diya ini. Suway, ang kanat ito suway iyon. Sabab aun dito hato kakupor, sinisi sumaginam. Wala jubillah. Nah, aun ni dalil mga hadis kaptangan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apabila mapatay na kita, sabi susuon mo na yung suungon ta. Where mabayban di, whereon magdatuhin ni katutan niyo. Sadyan tanyo. Nauni pagsadya. Ha. Na. Wa tajawwadu fa inna khayra jadi wat taqwa. Na sabong na tulin sa rayo pagsadyahan, amin luto sa rayo amin pagmabuka pa Allah. Sam maluhay siya ni 1+1 na mga panahon na agama Islam. In kabuka pala sunod tala, himinang kau simpadakan, lumay ko sinliakan. Na imingat, kumantut ko ilmu. Ingatan tayo sa Allah ta'ala. Na, damit yan diya ini, biasin mga nasabot kain namin masing-masing kakitaan tanyo, ay kita nituan mabaya, magpagin kita nito. Magparibak kasi nang tanyong malibadat sa reyo-reyo kabayan sin Allah, iban ipamintan yung mga ahli tanyo, amo hindi na kita naman jarin hinduan halong pakubulan. Galing hadis ng Rasul sallam. Ijamata ibnu Adam an kataw amalu illa min salas. Apabila mawapat na mapatay na nakapu Adam, mabugto na in amal ibadat niya. Baik na. Katok ng simbasa. Illa min salas, maningkan denat 3. Denat 2, hindi mabugto. Ikaisa. Sadakatin jariyah. Dan ang masarak ka niya. Ay, masih masarak ka. Namu ito, sumampi siya matukan halong pakubulan niya. Nanunid na ko mag-Hindu. Nanunid na ko. Ito, nasarak ka mo ka, sarak ka ka. Amo ito ni mabugto, marani. Mampit niya halong pakubulan. Aw ilmin yung tapawbi. Iwan amin ilmu kay pang Hindu niya. Ilmu alip, ba, ilmu pagsambayang, pagbudo, ilmu. Ilmu pagtawid, ilmu. Na magmumpaat ka niya. Mampit niya, along pakuburan. Ikatu, awaladin sali, yad ulah. Amin am anak mo nagamarsali ng indua. Namang di ka ito, mangayo, mangdaak. Ayaw. Wala ka amuri. Amin ini mga aturan niya. Aturan ini. Ang kanang palanguan kami sa aming kita niyo, tungtungan niyo impakaradyaan in hinang marayaw, kabayan sin Allah, aturan, iwan sin mga kangian.
tumtumon tanyo, pangatod tanyo, mga hinang aon nini magmaap, balikon na mo, ayaw kita niyo dukalan bang aon, kaya baita, sin, dan akalam sin Allah subhanahu wa ta'ala, ban rasulnya, nya tu magmut-mut kita niyo dito. Sa masa ini bang itungan piasaran in kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, paman sin Allah subhanahu wa ta'ala, magambok kita niyo di. Bang kita ni mata na nangahakad, bariman, betang kita sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tasimu bihablillahi jami'a wala taparraq. Iwan panggayong kung kamalubit sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kalimatul la ilaha illallah, magambok ko na ka may islamatan. Ay ko magpulak ka na. Naon diba ito katutan niyo? Na, ayari na. Di matanda na di katutan yung kahalantan niyo. Na, sumasana sa kamakad ka matulungan mo, kangian, na, kita niyo na ito. Nasabutan niyo kaya na, murah-murahan niya ito, mga palungan na ka may islam. Biya mga maupin waktu, insyaAllah ta'ala, na din niya ito, murah-murahan o nakatan niyo, aming papangadjian sa rayaw-rayaw, inya to mga din na Quran, inya to kauntan niyo, iban kalam sin, tawakan, kalam sin Allah ta'ala, iban sin amin himumungan, tawakan, kabtangan sinabitan mo sa salam, wabillahi taufiq, walidaya, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Ito na ito na diyong sa lingkat-lingkat patuntum. Ng guru sin kita niyo. Atungod sin karyawan iwan sin kangian. Murah-murahan magmumpat ito kato taniyo katan. Na inmano siya rin liha dunya tanto-tanto in kakahinang niya doar. Pangbukon ha kangian, tindun na ka, karyawan. Na inmano siya amin usal ni nakakal niya pagkabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala mga mamaas tayo mangod na mga Islam to tanto in piun niya amuin karayawan. Dahil naman ha mga karayawan idil sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin paingaton kita biya na sin sambat sin guru sin kita niya kaina amuin manuntut kita ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadith din kan Muawiyah radhiyallahu an man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Isu in kawayan sin Allah ta'ala diyan sayon karayawan inambok ipon tanto-tanto papahamon niya hapag-akama Islam. Na inmano siya amu in takapanghati haakama tanto-tanto in kignot hibal niya atau kan waktu niya minit pa minit tanto-tanto in siya halom karayawan. Na kita niyo mga mamaas tayo mangod na muhakama Islam. Jadi kita niyo hag zaman sin kafit-fitnahan ng sin guru sin kita niyo kaina. So ginisan babarapa in gimo pang Hindu biyaon sin manus siya amo in manawag tawag pahinang kalaungan ang kanin wasihat sin hambok guru sin kita niyo guru sin Ahlus Sunnah wal Jamaah ulama sa lago sin Yaman ya Syekh Muqbil rahimahullah in wasihat kato taniyo long niya fanahnu fi zamanin fitan fa alayna an natafaqqah fi din hatta nabta'id anil fitan. Long Syekh Muqbil rahimahullah na in kita niyo yari kita niyo hazaman sin kafit na fitnahan na in mawajib ka to tani mga mamaas tayo mangod na muhaka meslan din imingat kita niyo hapag agama sin Allah subhanahu wa ta'ala hatta nabta'id anil fitan sa hingga makalayo kita niyo ding hakafit na fitnahan jumatukato tanyo katan na in pag us pahinang marayaw mga mamaas tayo mangod na muhaka meslan min ini dia akan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadith niya sabi ko farman sin Allah subhanahu wa ta'ala sabi ko ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha karadis samawati wal ard na murah-murahan mga mamaas tayo mga mga Islam magmumpaat ka to tanin patuntum sin hambok kuro sin kita niyo rendi mahinang nato lutuanan din di habaw sin dunya labi luwa adlaw akhirat mahuli sumalam kami kanyo katan pa mga nagdurungog murah-murahan papagbarakaton kato in kaboy sin kita niyo sin Allah ta'ala rin diha dunya sampai padlaw akhirat subhanakallahumma wa bihamdik nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.